Yesu nashimwe cyane ndagushuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Ndakuzaniye ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri mu gitabo ca Yesaya igice 47 ku murongo wa 14. Igitabo ca Yesaya igice 47 ku murongo wa 14. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ndakuzaniye rivuga ngo bazoba nk'ibishingwe. Yesu natugeneza. Bazoba nk'ibishingwe. Bazoba nk'imyanda. Nkuko umuntu akubura umwanda akawuyora akawuta mu ngarani, niko nabo bazamera. Bazayogwa batabwe. Abantu barimwo baranyumviriza bafite amatwi abiri bakanga kuyakoresha, bakaguma bahugiye mu byabo, abo ngabo bazaba nk'ibishingwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Raba bazoba nk'ibishingwe, umuriro uzobaturira, ntibazokwikiza inkomezi z'imbeya zawo. Ntuzoba amakara yo kwota canke umuriro wo kwicarako. Yesu natugire neza. Rino jambo ririko irabwira inkozi z'ibibi. Rino jambo ririko iraburira umuntu wese yaremwe n'Imana akayisuzugura. Rino jambo ririmo irabwira umuntu wese afite amatwi abiri kandi akaguma burirwa ntiyumve. Rino jambo ririko irabwira isi yose Imana ntabwo yaremye umuntu umwe gusa. Imana ifite abantu benshi mu isi. Rino jambo ririko irabwira umuntu wese afite amatwi ahumeka umwuka wazima. Bazoba nk'ibishingwe. Abo ngabo banza kumva bakiri mu byaha baguma burirwa kwabireka bakanga kubireka. Bakaguma mu busambanyi, mu bujura, mu buryarya, birirwa mu bapfumu arabarozi. Abo ngabo bazaba nk'ibishingwe. Imana ntabwo izabagira imbabazi. Imana irababajwe n'ibyaha muriko murakora kandi mwaburirwa ntimushake kumva. Uri muraburirwa, uri muranyumviriza. Uri muraburirwa wa mukobwa we wishe amatwi kandi yafite ukanka kuyakoresha. Nawe wa musore wa, nawe wa mugabo, nawe wa mumama we uri muraburirwa. Rino jambo rirakuje ngo uzaba nk'ibishingo wowe uri murandeba. Imana irashaka ko muhinduka. Imana irashaka ko mutandukana n'ibyaha. Imana ntago ishaka ko murimbuka, ariko ntago mushaka kwakira umwami Yesu kandi ariyo nzira n'ukuri. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niwe twahawe, niwe wahawe wo kunyuramwo, ariko ntago mukeneye. Ubwo mukora ibyo Imana irimo irakubuza. Irakubuza ubusambanyi ukabandanya ubukora. Imana ikubuza kwiba ukabandanya wiba. Imana ikubuza ibyaha bitandukanye ukaguma ubikora kandi ukaguma wiremesha. Ese ushaka bize bigende bite? Wewe wanga kwihana kandi ukiri muzima. Ni kubera kuri kurakina n'ubugingo bwawe. Wewe ntushaka kwihana ubungubu gihumeka. Reka ndakwibutse ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Reka ndakwibutse ko niwava hanga mu isi warakoze ibyaha ntabwo bizakuvaho. Hari aho Imana izaba yabishize uzabihanirwa. Reka ndabibutse ko abantu
imbere bagiye gucirwa urubanza ruhanye n'ibyo bakoze. Mwene data muranyumviriza, ni kubera iki ushaka kurimbuka kandi ufite ubwenge n'amatwi yo kumva? Imana yo mu ijuru iguma ikuburira, ariko warayisuzuguye, ntushaka kuyumvira. Ese ushaka izakugire nte? Ushaka izakugire nte ko iguma iguhanura ukanga kumva? Mukaguma muvuga ubutumwa, mukora imirimo y'Imana muri abanyabyaha. Ese mwabanje mukahagarika, mukabanza mukihana? Mwakwihanye? Mwabapasiteri mwe mwirirwa musambanye, mwabanje mukihana? Mwabaririmbyi mwe mwirirwa kuraguza, mwabanje mukihana? Mwakwihanye? Ibyo byaha mufite mwabitaye ngo muzaba nk'ibishingwe. Muzaba nk'ibishingwe. Imana yo mu ijuru iri seriye, ntagira ikirafinata n'umuntu n'umwe, ntagira mwirabembereza. Nimwihane mutandukane n'ibyaha, mwihane. Imana yo mu ijuru irimwo irakubwira, wowe uri muranyumviriza, wewe yaremye ikakuzana ahangaha mu isi. Ibyo uri murakora ntabwo ari iby'Imana yakuremeye. Ukwiye gukora iby'Imana yakuremeye. Buri muntu azahangaha mu isi, Imana hari icyo yamuzaniye mu isi, ntabwo yamuzanye ngo ayisuzugure. Mukwiye gukora iby'Imana yabaremeye. Nimba mutabizi iby'abaremeye, mukwiye gusenga Imana mukayibaza, mugakora iby'Imana ibashakaho, mukareka kwivayanga mu bitagira ikimaze. Mukwiye kwihana. Tugeze mu gihe cy'iherezo. Nimwihane. Wewe uri muranyumviriza, ni wihane. Ese uzaguma utumva kugeza ryari? Niwe pfupfiriye mu byareka ndakubwire ngo uzarimbuka. Nta mahoro y'umunyabyaha ariho. Ntibibaho, nta mahoro y'umunyabyaha ariho. Imana yo mu ijuru irimwo iraguhanura, wewe uri muranyumviriza, ngo utandukane n'ibyaha, ukore icyo Imana yakuremeye, ureke kuyisuzugura no kuyitesha agaciro. Ibyaha byabaye byinshi, muguma mukora ibyaha, ntimushaka kubireka. Hanyuma bigende gute? Wewe uri muranyumviriza, ushaka iki? Kutumva ushaka iki? Ushaka inkoni y'Imana ikuzeho kiguma iguhanura? Ushaka iki ko wanze kumva? Abantu barimo baraje mu family planning bihumuriza ngo Imana ngo irabyemera. Reka ndakubwire, Imana ntiyemera family planning. Wewe urimo urashaka kuja muri family planning bivanye n'inyigisho urimo uravana ahantu. Ndababwiza ukuri, abantu bose bari mwaje muri family planning batihanye, abo ngo baragowe. Imana ntago izabihanganira. Mukwiye kwihana. Abantu barimo barakosora Imana ugasanga basa nk'abadayimoni. Imitwe yabo bashize amarangi, bagize ibiti, barasutse ibintu. Ibyo byose mwikoza n'ibyo abadayimoni. Abantu bose bikoze ibyo batihanye ngo babite ibyo bintu. Umwami bakoreye niwe bazasanga, kuko ibyo ngibyo ntago byavuye ku Mana. Ibyo mwikoza si byavuye ku Mana, byavuye kwa Satani. Uwo Satani muri ko murakorera, mukemera mugafata inzara izanyu mugashirako, mukemera mugafata amarangi mugashirako, mukemera mugafata amashanete n'amahera mugashirako. Ibyo byose ni iby'umugwanizi, kuko muri ko muramukora mugakora ibyo ashaka, ariko iby'Imana ikeneye mukanga kubikora. Reka ndababwiza ukuri, aho mwakore niho muzaja. Aho mwakoreye niho muzaja. Mukwiye kwihana. Buri muntu akwiye guhinduka rwose. Nimuhinduke, mushake ko mudashaka kwihana mwebwe. Birababaje kuba uri umukozi yitwa kuri w'Imana, ugasanga uri muranywa inzoga. Uri umuntu yitwa ngo urakorera Imana, ukanywa inzoga guhishwa wihishije. Niwe pfuga pfira mwuko kusinda kwawe.
bwawe uzatabwa mu kiyaga caka umuriro. Nta mbabazi ziriho hariya, ntago bafyina. Uzababarizwa ibyo wakoze ukiri mu isi. Nimuve mu byaha muhinduke. Umuntu wese afite amatwi abiri karanyumviriza. Kino gihe ntago ari cyo gukinisha ubugingo bwawe. Kino gihe ntago ari cyo gukinisha ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe burahenze, wari ukwiye kuburokora. Burokore hakiri kare ugihumeka. Ntago uzi ejo uko bizaba bimeze. Rokora ubugingo bwawe uri kuranyumviriza. Niwihana uve mu izo nzira zawe mbi, ibyo byaha ibyo ngibyo nawe uziri murakora ubireke. Tandukana n'ibyaha byawe, Imana ikubabarire kugira ngo ubugingo bwawe ntibuze bubabazwe. Nimwihane. Murindiriye iki? Ko Yesu Kristo aje gutwara umugeni. Niyaza wowe ugasigara, buriya wumva bizakuryohera? Reka ndayibutse ko Yesu azaza gutwara umugeni. Uwo mugeni utari umugeni ntago azagenda, ntazaja. Mwene data, Yesu Kristo urimo uramwihakana ubukiri muzima. Uragowe, ufite ibibazo. Wari ukwiye gukora ibyo Imana ikeneye. Mukareka gukwera Satani, kuko Satani ntago ari we yabaremye. Mureke kunezeza Satani, kuko Satani ntago ari we yabaremye. Mukwiye kunezeza Imana yo mu ijuru yabazanye ahangaha mu isi. Mukwiye gukora ibyo Imana yabaremeye, mukareka gukora ibyo Satani ashaka. Murafite ibibazo. Imana izababaza abantu bose banze kwihana. Imana izababaza umuntu wese yanze kwihana. Bene data, mwakwihanye ko umwami Yesu aje. Mwakwihanye mugatandukana n'ibyaha byanyu. Murindiriye iki? Buri muntu akwiye kwihana agatandukana n'ibiba ari mwarakora. Umwami Yesu n'abagenzi tugiye gusenga Imana. Iri ni ijambo ry'Imana rije kuri buri muntu yaremwe n'Imana. Ntabwo rije ku muntu umwe gusa, rije kuri buri muntu yaremwe n'Imana yo mu ijuru. Mukwiye kwihana mugaha imitima yanyu Imana, n'imibiri yanyu mukayiha Imana. Mukamenya ko iyo mibiri yanyu ari inzu y'Umwuka Wera. Mukareka kwifata nk'intuzanyi nk'uko mwishakiye. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Umwami Yesu araje. Mukwiye kwitegura bicitwa uyu munsi. Umwami Yesu nabagiye neza. Data twese uri mu ijuru, ndasengeye buri muntu wese yumvirije ubutumwa. Ndakwinginze Data twese Umwuka Wera Mwami agenda amusobanurire byinshi, agende amubwire byinshi mu izina ry'Umwami wacu Yesu